Good morning. Ngasi irai numit ki card ki message ing minar se ado aham bata ko akhoi ki irai numit ki number se 71 leire aduga kaladana sky blue gumba kai gumba dumai shina bi bi ko aduga amana ina chak thumba da kai da kenom khatang hapo do gi gumba kai gumba dumai happy bi ko ado hawa matam da sum aina good morning ena hairo ko ai wanta oi bani na hai tar ko haidi wish me adum akhoi machine adum tong nar ko cha da comment kai da dum ai loina di pai ko loina par ga han bangam dra ko sum aina mu reply to goding am dre ko aduna haidi kaino ma sum ai gi khangna bo oigera khangna da bo oigera hai tare sige numit hawro ko matam sida haidi wish ama to matam da kai ba kem ta leite ikai ni ngai chu kai shu leite ko haidi akoina thabang phom da haidi officer ta matam da oiro haidi school gi ojane hara school gi di obviously haidi school da di dum angang ai kai haidi good morning se dum hai tare dum loina ma hai na haidi thengnari khuding gi dum hai na ko adu na haidi sum afaba start ma gi da ma ta ngasi gi numit je ko aina phana nungai ta ba mi oi tara ko adu zo ha ba good morning aina haidi sida leina ko sigi habit kum ba je akoina akoi gi family da kai da su dum akoina si se keno to bi bai ko icha da kai da angang hawal ko da hawdu ko matam da good morning hawgot lo kai na ga mai taraga hai bi o sum ko si se akoina isa da loina leire ko create to bose sugumba habit natraga afaba keno ma to bose ko aduzana hadi comment dum iramo good morning hadi i sum irame ko ipnam su thengne dum aduzana hadi phana keno to gera ai phangasi ai phana nungai ta ge nungai gera nungai ro ko ide adumai taraga adum day se adumai start tawna ba ko akoi nunti gi daily card message ko ngasi dagi chahi ani ahum su jale ko hadi koina sum yengai se ko ado se lo to se card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko first card second card third card ko sida leire ko khoi card home se card ahamba ani shu home su ahamba khan ba yanga se ko first card khan ba ngai se leise help to ko migi damak ta help to engon da dum afaba kana ba dum la kani ko hadi migi mating to matam da engon da return dum la kani ko kem the expectation tham gono hadi man amu halakani kholakani ishorna dum aina khonari ba aina tawri ba kholi ba mayam do gi damak ta engon da dum kana ba la kani ba number 2 ko number 2 sina musilai che ko sidana amuk leino ko aina ngamba oina oiba do ngasi kenom taw matam da haidi sida leino ko haidi thaba ma chatpani khangde engon da khatang yetlaga leramba poting kang leraga di atudo engon da ngamjaba aina phangjaba khot pa maina oina ko ahum subasina ko haidi keno ma tawge khot ke kaina haro ju ki gano sigi pot sima ko ki gano ano ko start obuda ki gano haidi sa da gi ba tha do pyo ko ado changes kumba kai gumba su khatang hai tar ngasi gi oina ahung ba katang la o hai ba ma gi maina masulai ko timing sina ayuki pung 3 ga minute kun manga dagi na 8 ga minute kun 32 phang le dagi 33 ga minute 30 ga na 12 ga minute 53 phang le re adagi 3 ga minute kun 2 dena pung 3 ga minute 5 phang le ko adagi 9 ga minute 4 dena pung 8 ga minute 53 phang le ko nungdangi na 33 ga minute 30 dena pung 3 ga minute 3 phang le ko sisina ko gi ngasi gi oina for timing ko ado sidda leire ko gi ngasi gi oina daily card message ko ma'am. Thank you.